الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، إلى يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dan puji ban sanglit tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal takan niya isa taud-taud pagsarang syukur ha mga ni'mat kiadihil niya kato. Puas din dito mga kiaulungan sin Allah ta'ala bunal tuod in pagtaat sin anak pamaas niya inyan wajib. In pagtaat sin asawa pabana niya wajib. In pagtaat sin raayat panakura niya inyan wajib. Sa ingkatan ini sarang da siya di makasulang pasyara sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bima'na in kataan sin pagtaat sarang da paunahon in pagtaat pa Allah Ta'ala iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang nagdugtul in piyangdaakan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul in iban niya nagdugtul amuin syara atau akan daakan sin maas sarang kawaun tan syara sin Allah Ta'ala bin sin Rasul. Puas din dito, amin biya mga sung na mo suy-suyun, mayta in manusia atau akan mayta masi-masi kau si musulang pa Allah Ta'ala. Tawakan umuman, mayta in mga manusia masi-masi si musulang pa Allah Ta'ala bin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab minsan pabiyarin in pagbayta sing kaguruhan, inyan piyanglangan, inyan hiaram, inyan hinang bago, sa masi-masi naman siya doon. Minsan kiingatan niya na, inyaon matan bunal, sarta taga dalil. Na inyad to di gumawa, hiyambok sin mga ulama din halima parkala. Panagnaan annahum yattabi'una ahwa'ahum. Hangkanin manusia si musulang pa Allah Ta'ala iban pa Rasul hasabab in sila yaun iniaagad nila hawa nafsu nila. Hangkanin parman sin Allah Ta'ala suratul Ma'idah ayat ikakaiman fa in lam yastajibu lak bang sa upama niya in sila yaun, di tumay mahapanawag-tawag mo ya Muhammad, fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum. Ingata, bunal to in iagad nila yaun, hawa nafsu nila. Waman adallu mimman ittaba'a hawa. Iban wayruun na salonglong manusia, din ha mga manusia, amuin iagad niyan hawa nafsu niya bighairi hudam min Allah. Minsan in kiaunan sin hawa nafsu niya yaon simulang na hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Sambil biyaitaan kita sin Allah ta'ala bunaltud in Allah ta'ala di niya tay maun. Bunaltud di niya hidayatan in mga sila amuin tao anyaya. Liyamod sinallahu ta'ala din ang mga tao anyaya,
amin mga manusia, miyamagad pahawanapso nila, sambil minsan ingkiaunan sin hawanapso yaon, simusulang na siya, hapang Hindu, atau akan hasyara sin Allah Ta'ala iban syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amatin panagnan, adapun inhi karwa, yattabi'una syayatin, aw yattabi'una syaitan. Ini karwa sabab, may tain mga sila, simusulang sila hasyara sin Allah Ta'ala, iban hasyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab iniyaagad nila amuna in kabayaan sin syaitan. Kiugdan sila sin pangaringari sin syaitan, yari-arihan in kakahinang nila, sambil wairun na sila nakabatok, din hasyara, din hadan, aw maun padan, amuin dan kabayaan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanin Allah Ta'ala nagparman, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Suratul Ankabut, ayat 38. Iban, yari-arihan kanila sin syaitan, in mga kakahinang nila. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Amutin na inang dan, na inang tiranan, way sila nakabatok, maripadan, amuin kabayaan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yahtadun, na inang tiranan in mga yadto, wayroon kya hidayat, wayroon kya kawa nila, sin pamandu, sin Allah subhanahu wa ta'ala iban Rasul sallallahu alaihi wasallam. So amat ini karuah, iniagad nila kabayaan sin syaitan, atau akan nakawa sila sin pangari-ngari sin syaitan. Ini katunya sabab al-kibir, amunain pagtakabbur. Sambil beitan kita sin Allah Ta'ala suratul A'raf, ayat 3 patantag unum. Sa'asrifu an ayati, alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Palingon sin ako, ay palingon sin Allah Ta'ala, in mga sila, amuin nagtakabbul hababaw sin gumi. Nagtakabbul hababaw sin gumi in pagtakabbul, in manusya tumayma sin kasabunnalan ang pagtakabbul niya. In manusya, in pangatod niya habaran niya mataas, nakalando, atau kan nakataas din na pagkahin niya, aun doon pagtakabbul niya. So amoy inin beta kato sin Allah Ta'ala, may nang dan, amoy masumiha, makasiha kita. Makasiha kita din ha, kaayat-ayatan sin Allah Ta'ala, sabab sin pagtakabbul. Sambil biyaitan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtakabbul, may nang dan di hikasud pasurga sin Allah Ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, di makasud sulga, man kana fi qalbihi, hisiu-siu yung kiaunan niya, doon haatay niya, mithqala dharratin minal kibir, minsan biya kahantang bigi hanglop, biya lago hanglop, indiara niya kibir, na amoy ato'y may nang dan, may nang tiranan, di na ikasud, pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyaraw, kulla ayatin la yu'minu biha. Hasabaw sin pagtakabbul nila, bang sila makakita, amin ayat sin Allah Ta'ala, katanda-tandaan sin Allah Ta'ala, di nila parat sayang. Bang sila makarungog ayat in Quran, di nila tay maun. Wa iyaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila. Bang sila makakita, amin kakahinang, amin miyamagad, hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nila yato singuran, di nila yato kawaun hinangun, bogbugan, wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Bang sila makakita, kakahinang, amuin kalaungan, yan doon pagsakoto, yan doon pagmasyat, amuin kawaon nila, amuin bogbugan nila. Dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina. In sabab, may ta sila nabiyadto, piyang himuting nila in katanda-tandaan namo. Piyang himuting nila in kaayat-ayatan sin Allah Ta'ala.
wa kanu anha ghafilin. Iban in kiaunan nila, hakaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila naliligap. Naliligap, din na sabab yan na nakasiha na sila. Din na pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaupat niya, nasabutan na kain na panagnaan, miyagad hawa nafsu, ini karwa miyagad, nakawa sin pangari-ngari syaitan, ini kato pagtakabul, ini kaupat niya at taklidul a'ma. In taklidul a'ma, magad-magad na sadya, uno-uno na, kaya biyak sahan sin amuin doon na kauman niya. Kaya biyak sahan niya, kakahinang sin kamasan niya na kauna. Sambil di na siya mabaya humati, amo na yun imbugbugan niya, in kabayaan niya, inyaon, ini amo na tudyon, doon na siya makimatay. Minsan pa biya din panawag-tawag ka niya, sing kaguruhan, sing kaulaman, di na siya mapindah, sabab inyaon, hapangatod niya, haitikad niya, amo yan imbugbugan niya, sabab amo yaon in kakainang sing kamaasan niya. Ang kanin parman kato sinallahu ta'ala, am ataynahum kitaban min qabli. Uno, in mga ummat na laong nakaunet, bising kauman adi man kauman thamud. Kaya dilan sila kitab, fahum bi mustamsikun, using kitab yaun, amo yan imbiyaugbugan nila, piyang hugutan nila, sin ilmu nila, sin akida nila, bal qalu inna wajadna abaana ala ummah. Adapun inbiya mga hirison nila, hidaawa nila, kada wa inna wajadna bunal tuding kami, kiyabakan namu, ingka maasan namu, habi ni kakahinang nila, nahambuk sila habi ni hinang. Inna wajadna abaana ala umma, wa inna ala atharihim muhtadun. Wa inna ala atharihim muhtadun. Iwan bunal tud kami, doon habakkas nila, amo na yatuin panghindu, bugbugan namu. Amo na yatuin panghindu, amo in dumuon na kami, tumutog na kami. Amo yatuin biya mga daawa nila, ay bimakna in hikaupat ini, hangkan sila nakasulang, pasyara sinallahu ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in pangagad, hakakahinang nakauna, minsan pa in kiaunan sin kakahinang yaon, nakasulang na pasyara sinallahu ta'ala, iban syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalima niya, kathratu ahlil batil. Hangkan masi-masi sila simusulang, sabab mataod in na mahugbog sin parkala panulangi pa Allahu Ta'ala yaon, kakahinang yaon, iban, amuin mataod na mahugbog ka niya, sarta, amo yatin biya mga, kaya convince ka niya, bang sa upaman niing kami halom kalaungan, titiyo na kayo maginang. Sakitaan niyo, inbanos na mo na mahugbog hahinang ini. Inbanos na mo, naghihinang sinparkala ini. Nam, sambil, amuyat indiyawan nila kato. Sa siyambag sila, sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasuratul an'am, ayat ikahanggatus hangpu tag-unum. Wa in tuti akthara man fil ardi yudillukan sabilillah. Bihitan kita sinallahu ta'ala. Inini, diya na nagbisara di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban bang sadya, nagtaat kau, hakamatauran sin manusia, di hababaw sin gumi, yudillukan sabilillah. Na inyaon ikalong mo na din hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikalong mo din na panghindo sin Allah ta'ala. Ay hindi hayat ini, long sin makaulamaan in kamatauran sin manusia halong kalongan. Hangkan, bangin agaron sin Rasul panghindo, nakadepende hataod sin manusia na maugbog ka niya, na tanto na sadya malong in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inikarwa ayat ta suratu Yusuf, ayat ikahanggatus ikatu, ikahanggatus ibantu. Wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Iban bukon in kiaunan sin mga manusia, minsan pa in biya din in tuyo mo, mainang sila bariman katan, di da sila mainang in kamatauran din kanila, wayron din pagiman. Ay bimakna, minsan pa biya rin tuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
masi-masira in kamatauran din ng mga manusia, wayroon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in agisin mga kaulaman, inikarwa, haayat ini, makawa talo niya pangadyan, in majority sin manusia, in sila yaon, wayroon pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inikatu ayat surat Rum, ayat ika-unum, walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Sumagawa, in mga manusia, kamatauran din kanila, wayroon panghati nila, awam sila pag-agama. Di na sabab yan, amuyad tuin na ng sabab, bang in mga kita nagugulal bar iman, amuin pa Allah subhanahu wa ta'ala, in agarunta nakadepende ha mataod din na ginang kanya, dimidto na kita, na tanto na sadya, malong na kita, iban di na kita makabatuk, hakasabunnalan, hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkanin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, surat As-Saba, ayat ikang putagto, wa qalilum min ibadiyas syakur. Iwan tiyo da, de na ipon ko, amuin nagsusyukur. Ay nagsusyukur, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo din bariman. In kamata, tiyo-tiyo da in nagsusyukur pa Allah ta'ala. Sabab in kamatawaran sin manu siya along kalaungan. In kamatawaran sin manu siya wayron pag-iman. In kamatawaran sin manu siya halawm sin kaawam ato akan awam sila. Amuyat timbiya mga biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ke riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Piyakita lo niya kakuin mga kaummat-ummatan. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhat. Aun lo niya kita ko, nabi, in ummat miyagad kaniya, tumad tupasyam pangpu. Amatin ummat miyagad kaniya, tumad tupasyam. Sambil wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul. Iba an nabi, in ummat miyagad kaniya, mukda. War-rajulan, aun day sabda na nabi, in miyagad kaniya ummat duara. Sambil siyugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya laysa ma'ahu ahad. Iwan, aun pa nabi, minsan ang sulag wayron miyagad kaniya. Biyato in pagdawa, sin kanabihan, minsan wayron magad kanila, in mahalga, iyan sila doon na pagdakwa, manawag-tawag doon hagama. Hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin agama, wayron dugaing agama tatay maun buat malingkan amurin agama Islam. Hangkan inagis ni Allah ta'ala wa ma'alayna illal balag, in mga karasulan, in kanila yaon wayron dugaing maksud buat malingkan, magpasaplag, magpalanyot sin agama. So amatin 5 sabab, may tain manusya, masi-masi naman doon, halawm kalaungan, nanululang pa Allah ta'ala yun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, panagnaan sabab, iniyagad nila hawa napso nila. Ini karwa sabab, iniyagad nila kabayaan sin syaitan. Ini katu sabab, in sila yaon taga pagtakabbul. Ini kaupat sabab, in sila yaon miyagad na sadya kabiyaksahan. Sambil amo na timbiyog-bugan nila, di na sila mabaya mapinda doon na sila makimatay, ha uno-uno na kabiyaksahan nila doon na kauman nila. Ini kalima, amunain narara sila. Sabab sin mataod in na maugbog sin parkala yaon, dito na sila miyagad. Sabab habanos sin tao na maugbog, bukon in kitaon nila, amuin aun dalil. Adapon in Muslim in bar iman, ha uno-uno na situation in kitaon niya, bukon na taod sin tao na maugbog himinang sininang yaon. Sa in kitaon niya bang aun dalil sin kakainang yaon, minsan isa-isa niya, baugbugan niya ra, hatat kala kiingatan niya, in biugbugan niya taga dalil, din na Quran, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So lumatong kita mga benefits, uno in karayawan makawata, bang kita nagtataat pa Allah ta'ala iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inbiya mga maniw-tiyo, minsan inadunya ini, bang wayron pagtaat mo, haturan, amin biyaktol kay mo, di iha sara
atau kana Philippine Constitution, problema ra. Di ko mag-license, problema ra. Para rin pag-license yun, sara da diya Philippines atau kan sara dunya. Nam. Atau kan magparagan ko sin motor mo habukon right niya, dito ka tampal sin lawa, bangko narugtol, ikaw yung taga-dusa. Asabab sinuwayron pangagad mo, way pagtaat mo duho na sara, amin undang-undang, biyutang kay mo, undang-undang hadun niya. Nabiyat to isa, mangdi kita magad, hasyara sinallahu ta'ala, iban Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto na sadya kumangin pag-akhirat ta. Naam. So panagnaan, parman sinallahu ta'ala suratun nur, ayat hikakay man tag-isa, innama qawlal mu'minin, bunal tuud tanto tuud, in kabtangan sin mga bariman, idha du'u ilallahi wa rasulih, apabila sila matawag, apabila sila mataabbit, doon mamaugbog pasyara sin Allah ta'ala iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yaqulu sami'na wa ta'na. Ini pamungsin sila, diungog na muna, sarta magtaat na kami. Wa ulaika humul muflihun, na sila na yadto in mga manusya nagparuntungan. Hati niya in manusya, nagtataat pa Allah ta'ala iban pa Rasul, makawa niya in sampurna paruntungan. Bukunin pagyanon di amin nagparuntungan, sokat na kaunay ng mastal, ikaw na successful. Ikaw na nagparuntungan. Ninang ko engineer, nakapas ko board exam mo yan. Ikaw na nagparuntungan. Nakapas ko board exam na ng attorney, ikaw na nagparuntungan. Bukon biyad to, inbiya mga paruntungan, hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ka wayroon nakapas, atau kan minsan ka wayroon, mababain pangadji mo, pangiskul mo, hadunya ini. Bangman yan kayo mo in pagtaat pa Allah ta'ala yun pa Rasul, ikaw in matan, amin nagparuntungan hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Sambil, labi awla natud, bangon pa pangiskul mo hadunya, ubos yan pa kayo min pagmabuga pa Allah ta'ala, na doble man doble na imbiya mga paruntungan, nakawa min pagparuntungan dunya, nakawa min paruntungan paadlaw mahuli. So ametin panagnan makawa sing kita niyo. Bang kita niyo magtaat pa Allah ta'ala yan pa Rasul, ay makawa na to in paruntungan. Paruntungan diha dunya, sambil paadlaw mahuli. Ini karuan niya, wa may yuti'illahu wa rasulah. Iba ni siyo si nagtaat pa Allah ta'ala yan pa Rasul. Pagtaat pa Allah ta'ala yan pa Rasul, wa yakhshallah, iban nagmabuwa siya pa Allah ta'ala, wa yattaqhi, iban hinang niya ingkatan, diakan kanis na Allah ta'ala, lialayuan in piyanglangan, faulaika humul faizun. Na sila na yadto, daran-daran, halom daraugan. Always winner pag yanon. Sabab matarang iman matampal kato, in manus ya on kuntara niya dunya ini, amuin salama-lama sambil na sadya si abutan sing kamatay. Haparman sin Allah ta'ala, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bunal to din syaitan, doon kaniyo, inyaon kuntara niyo sa mata-mata. Di na sabab yan, sarang di mangdaugin syaitan. Sarang kita in mangdaug, daugon tayo syaitan, hasupaya in kita doon tumutog kapag ibadat pa Allah ta'ala, di niya kita maabi-abi doon hapag maasyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadto niya, amat ini karwa, mahasil tayin daraugan. Ini kadto mahasil ta rahmat sin Allah ta'ala. Suratun Nur, ayat ikakay iman tag-unum, waqimus salah, iwan, tindugin niyo insang bahayang, wa atuz zaka, iban pagzakat kamu, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, iban pagtaat kamu pa Rasul, la'allakum turhamun, na makawa niyo in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makawa tin ulong sin Allah ta'ala. Hasabab sin pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabab sin pagsambay iban pagzakat, makawa ta in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amat ini katu benefits makawa ta, amo na in rahmat sin Allah ta'ala.
Ini kaupat in makawa ta hidayat sin Allahu Ta'ala. Amin daran-daran pia pangayo ta duna suratul Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandui kami, hindui kami, paran mabuntul, siratal ladzina an'amta alaihim, dan amin mga sila nakauna kya hidayatanmu, kya dilanmu nikmat, amin sa lagu-lagu nikmat, amo na nikmat pag-iman, kusugsin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin kanabihan, biya na sin mga sila siddiqin, amin makusugin pagsabunal pa Allah ta'ala, iwan sin mga sila syuhada, patay syahid, iwan sin salihin, amin mga sila naginang marayaw. So in makawatahi kahupat, taupik, amin uno-uno na hinangunta, hidayat, panghindo, uno-uno na hinangunta, ini at tumiyagad din na taupik, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangka na ayat sin Allah ta'ala suratun Nur, hikakay man tag-upat, kul ati'u Allah, pamungan niya Muhammad, pagtaat ka mo pa Allah ta'ala. Wa ati'u Rasul, iban pagtaat ka mo pa Rasul. Fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummil, wa alaykum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu, iban bang sadya kamu yan, magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, tanto na sadya, taupikan kamu, uno-uno na hikarayaw sin pagdunya, iban sin pag-akhirat niyo. Wa ma'ala rasuli illa al-balag, in wayrun maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat malingkan amuin magpasaplag, wa ma'ala rasuli illa al-balagul mubin, magpasaplag sin agama, sin sa mata-mata atau kan sin sarayo-rayo atau kan matarang pagpasaplag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mati na kaupat, ini kalima haparman sin Allah ta'ala suratun Nisa ayatika kaanuman tagsiyam. Wa may yuti'illaha war rasul, iban isiusin magtaat pa Allah ta'ala yun pa Rasul, fa ulaika ma'al ladhina an'amallahu alaihim. Na sila na yadto, in mara nila maglungdan panon, amin mga sila kiadilan ni'mat sa lagu-lagu ni'mat sin Allah ta'ala, din naman na kanabihan, wasiddikin, iwan amin makusugin pag sabunal pa Allah ta'ala, wasyuhada, iban tao amin patay syahid, wasalihin, iban tao naginang marayaw, wahasuna ulaika rafiqa, iban sila na yadto, insa lingkat-lingkat, insa rayo-rayo na dahon maglungdan panon. Alhamdulillah, amoy ni kalima, marata sila maglungdan panon hadlaw mahuli, amin mga manusya, special sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna bang sila, inarata naglungdan panon, nakalamod day sab kita din ng mga manusya, amoy hiyalgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunom niya, haparman sin Allah ta'ala, na suratul Fatah, ayat ikang putagpito. Wa may yuti'illah wa rasula, iban isiusin nagtaat pa Allah ta'ala, iban pa rasul niya, yudkhilhu jannah. Pasurun siya sin Allah ta'ala pakasulga-sulgaan. Tajri min tahti al-anhar. Sulga yaun ondun kahoy, hababaan sin kahoy yaun, ondun mga kasapa-sapaan mag-anud. Wa may yatawalla yu'adzibhu adaban alima, iban hisiw-siw, amuin, di magtaat pa Allah ta'ala, iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, siksaun siya sin Allah ta'ala, sin siksa, landuin ul-ul niya, landuin hapdus niya, landuin sakit niya. So amatin hikaunum, hikasunta pasulga, iban hikalappas ta din ang api narka jannam wa iyadu billah. Ini kapito, makawata, malappas kita din ng musiba, amin uno-uno na paratungon, sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaw sin gumi ini. Sambil kiabayta, kaya riwayat Imam Bukhari iban Imam Muslim, long sin Rasul, inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalu ba'athani Allahu bih, bunatul long niya inupamahan sin ako, iban upamahan sin pagpara ka ako, ay pagpara sin Allah ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamathali rajulin
biya sa pantun hambuk usog, ata kauman di matungmon pa kauman, faqala ya qaumi, o kamulon niya mga kaumanku, inni ra'aytul jaysh bi aynayya, bunal to rin ako kita ko in mga sundalo, sindua mataku. Wa inni ana an-nadhirul uryan, inako ini magpaanib sadya kaniyo. Fannaja na hisiyusin magtaat, malappas siya. Hisiyusin hindi magtaat, na majulja na siya. Fata'ahu ta'ifatun min qawmi, na nagtaat, inang tunga, in grupuhan, kaibanan grup, din ha, kauman niya. Sambil fa'adzilaju, fantalaku ala mahlihim, miyagoy sila pagduman bihan, miyagoy sila, nag-evacuate sila, din na kauman nila. Sambil fanajaw, na sila yato nalapas, way sila iabutan sin sundalo, sung mamuhinga kanila. Wakadabat ta'ifatun minhum, nang himuting isa, in dugaing group din nga kauman niya, fasbahu makanahum, iabutan sila maynat, to na kauman nila, way sila minig, fasabbahumul jaysh, ampa sila iatak maun, piyuy nga amon sin mga sundalo yaon, fahlakahum na julja na nabinsa na sila, wajtahahum, fadhalika mathalu man ata'ani, biyatin upamahan, hisyusin magtaat kako, ay hisyusin magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaba'a ma ji'tu bihi, iban iagad niya in uno-uno na piyasampay, kaya hagad niya in uno-uno na piyasampay, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mahasil niya, malappas siya din ang musiba dunya ini, labi awla na tuod adlaw mahuli. Wa mathalu man asani, biyari iban upamahan, sin hisyusin simulang kako, ay simulang way nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haq, iban piyang himuting niya in uno-uno na biya mga piyasaplag, piyag dakwa, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din nakasabundalan piyang himuting niya, mahasil niya raisab, in kajuljanaan, in kabinsanaan, diha dunya ini, sambil paadlaw mahuli. Amo yato biya mga ini katotay manghuran, maniyo tiyo patumtum, unay naman in mahasilta, panagnaan, ini may nang kita din ha mga nagparuntungan, makawatin daraugan, ini kato makawatin rahmat sin Allah Ta'ala, ini kaupat taupik din Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalima, amuin makawata, ini sulga sin Allah Ta'ala, iban malapas kita din na pinarka jahannam, sarta ini kaunum, malawa kita atau akan makalayo kita din na musibah, uno na musibah piaratong sin Allah Ta'ala, dia dunya ini, dagpak paadlaw mahuli, na biya mga murah-murahan, o nakawa na to pangadjian, maniyo tiyo pangadjian, sarta insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, in biya mga, ini, puasa na to, tay maun sin Allah Ta'ala, in pagsandal, in pagtatas, in pagsawar sing kita niyo ha puasa, murah-murahan, hilamod niya din ang mga karayawan na to hadlaw mahuli, in biya mga pagtarawih sing kita niyo, iban sung namo biya mga ipahati, na in biya mga ma'had at ta'sil, ukab na in pag-enroll, insyaAllah ta'ala, ini kadto sadya kang pamahad, atau kan pag-like sadya kang mga page sin ma'had at ta'sil, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin uno-uno na gandahan, iban tung basanda kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini subay natuto din biya mga fursa atau kan chance ini bulan Ramadan di natuupason labi luwa na bini ini fursa blessing din Allah subhanahu wa ta'ala, dilan niya pa kita bulan, amuin bulan bangko na kayo ng ibadat doon, lipat manglipat in tutong basan makawata, sarta bang tapyara yaw in bulan ini makawata in ulong kaampunan, iban malappas kita din na pinarka jahannam, sarta habulan ini aun doon ini khairun min alfi syahar, bang kita nakahinang ibadat adum yaon
kasartaan ta, biya da kita nakahinang ibadat, labi marayaw siya din hangibu bulan, sarta habulan ini tambul in lawang sinarka, ukab in lawang sin kasurga-surgaan, in mga kasyaitan-syaitanan, yuhukutan sila. Amo na ini biya mga chance ta magbago, chance sin kita magpinda, maun pahinang mangi, umalup maun, dumawhat, karayawan, ato akan pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala, labayon din na pag-ibadat, labayon din na pagtaat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, na di ko na mga mapahaba, murah-murahan amuin, insyaAllah ta'ala, ini topikan kita yung hidayat, ang insyaAllah ta'ala, subhanakallah dik, nasyadu la ilaha illa anta, nastagfirun wa atubu ilaik, birahmatika arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.